чеҳраҳои мондагор. вақте ки Куруши Кабир соли 539 то милод шаҳри Бобул пойтахти давлати муқтадири Бобулистонро фатҳ кард, бархилофи шоҳони аҳди бостон ки маъмулан ба куштору ғорат мепардохтанд, эъломияи интишор сохт ки дар он ҳифзи ҷону мол ва озодии эътиқоди динии шаҳрвандон кафолат дода мешуд. эъломияи Куруши Кабир ки аз фарҳанги ориёӣ ва ақоиди инсондӯстӣ сарчашма мегирад, нахустин ҳуҷҷати таърихиест ки эҳтироми ҳуқуқ, озодии мазҳабу эътиқод ва ҳифзи дороии шаҳрвандонро пуштибонӣ кардааст. ин эъломия ки бо номи устувонаи Куруш машҳур аст, дар Музеи Британия маҳфуз буда, шояд намунаи нахустини эъломияи ҳуқуқи башар дар таърихи инсоният бошад. ба назарам матни ин эъломияро ки бо хат ва забони бобулӣ навишта шуда, тарҷумаи форсӣ тоҷикии он бо сай ва эҳтимоми олими шинохта Ҷамшедов ба таб расидааст, овардан аз аҳамият холӣ нест. манам Куруш, шоҳи шоҳон, шоҳи бузург, шоҳи нерӯманд, шоҳи Бобул, шоҳи Сумер ва Акад, шоҳи чаҳор мамлакат, писари Камбуҷия, шоҳи бузург, навосаи Куруш, шоҳи бузург, аз шохаи салтанати абадӣ ки салтанаташ мавриди худоён ва ҳукуматаш ба дилҳо наздик аст. вақте ки бе ҷангу ҷидол вориди Бобул шудам, ҳама мардум қудуми маро ба шодмонӣ пазируфтанд. дар қасри подшоҳони Бобул ба сарири салтанат нишастам. мардук худои Бобул дилҳои наҷиби мардуми Бобулро мутаваҷҷеҳи ман кард, зеро ман ӯро муҳтарам ва гиромӣ доштам. лашкари бузурги ман ба оромӣ вориди Бобул шуд. нагузоштам садама ва озоре ба мардуми ин шаҳру ин сарзамин ворид ояд. вазъи дохилии Бобул ва амокини муқаддаси он қалби маро такон дод. фармон додам ки ҳеҷ як аз хонаҳои мардум хароб нашавад. худои бузург аз ман хурсанд шуд ва ба ман ки Куруш ҳастам ва ба писарам Камбуҷия ва тамоми лашкари ман аз роҳи иноят баракати худро нозил кард. подшоҳоне ки дар ҳама мамолики олам дар сарзаминҳои худ нишастаанд, аз дарёи боло то дарёи поин ва подшоҳони ғарб тамоман хироҷи сангин оварданд ва дар Бобул бар пойҳои ман буса заданд. фармон додам ки аз Бобул то Ошур ва Шуш ва Акад ва ҳамаи сарзаминҳое ки дар он тарафи Даҷла боқианд ва аз айёми қадим бино шуданд, маъобидеро ки баста шуда буд бикшоянд. ҳама худоёни ин маъобидро ба ҷойҳои худ баргардондам, то ҳамеша дар он ҷо муқим бошанд. аҳолии ин маҳалҳоро ҷамъ кардам ва манозили онҳоро ки хароб карда буданд, аз нав сохтам ва худоёни Сумеру Акадро беосеб ба қасрҳои онҳо ки шодии дил ном доранд бозгардондам. сулҳу оромишро ба тамоми мардум ато кардам. эъломияи мазкур падидаи комилан нави сиёсиву фарҳангӣ буд. ӯ ба мисли шоҳони пешинаи ин минтақа мағлубонро ғуломи худ эълон накард. баръакс, Куруш олиҳиматии сиёсӣ, адолат ва инсондӯстӣ бемисл нишон дода ба халқҳои мағлуб озодӣ ва кафолатҳои ҳуқуқӣ эъто кард. ин эъломияи башардӯстона ки метавон нахустин санади кафолати озодии мазҳабу эътиқоди динӣ ва гузашта аз ин эҳтироми ҳуқуқи шаҳрвандони гуногун миллату мухталиф оин шумурд, аз тамаддуни ориёӣ сарманша гирифтааст. шояд дар таърихи аҳди қадим ин эъломия нахустин иқдомест сӯи ҷомеаи дунявиву адолатпарвар ки дертар тавассути рӯшанфикрони Юнону Рим ба Аврупо роҳ ёфта, заминаи ҷомеаи ҳуқуқбунёд
دنیوی و بشردوستانه را پدید آورد. کوروش سیاستشناسی نقطه‌سنج بود. پیش از همه گونه محاربه او برای نریختن خون به رقیبانش با کفالت امنیت، آزادی و با شرط‌های برای آنها امتیازناک بستن صلح را پیشنهاد می‌کرد. تنها در صورتی از جانب مقابل قبول نشدن پیشنهادهایش دست به جنگ می‌زد. بعدی غالب برآمدن کوشش میکرد مغلوبان را بیهوده آزار ندهد و عزت نفس آنها را پس نزند. او آدمشناس و انسان دوست بود و شخصان لیاقتمندی را که برایش صادقانه خدمت میکردند قدر میکرد و به آنها منصب‌های کلان دولتی را میداد. اغلب او پادشاهان مغلوب شده و به اسیری افتاده را میبخشید. شاهی لیدیا کریس شاهی بابل نبانید و این مثال شده میتوانم. کوروش در هیئت امپریای خود قریب 70 قوم و ملت‌های گوناگون را متحد کرده و همه آنها رسما آزادی و برابر حقوقی عطا نمود. بشریت میتواند امروز هم از تجربه انسان دوستی و عدالت پروری این شخصیت بی‌نظیر استفاده برد. تجربه دولتداری کوروش کبیر عبرت آموز است. ما باید آن را همه جانبه آموزیم، زیرا ساختار دولتی هخامنشیان یکی از مهمترین طرز حکومت‌های امپراتوری عهد باستان به شمار می‌رود. سزاوار یادآوری است که او بار نخست چندین کشورها و خلق‌های آریایی را در هیئت یک دولت متحد نموده برای تشکل و انکشاف زبان و فرهنگ یگانه آنها مساعدت نمود. خصوصاً در عهد کوروش کبیر که دوره مرکزیت‌یابی و در قلمرو دولت بزرگ هخامنشیان متحد شدن دولت‌های خرد و قبیله‌های پراکنده آریانژاد و آریایی زبان سرزمین آریانای غربی و آریانای شرقی به شمار می‌رفت، تعقیب و سرکوب کردن سکای‌های مرکزگریز و آزادپرست اوج گرفته برای از تاخت و تاز آنها امین داشتن سرحدهای شرقی امپریای هخامنشیان قلعه استحکامی کروشنده بنیاد می‌گردد. گمان غالب آن است که کوروش کبیر بعد کشورگشایی‌ها و وسعت بخشیدن حدودهای شرقی امپریای فارس قلعه استوار و استحکام مرزبانی کروکده را در حدود استرافشن قدیم بنیاد گذاشته است که آن دیرتر با نام کوروشکده شهرت یافته است. هدف اساسی ساختن کوروشکده مستحکم نمودن سرحدهای قسم شرقی قلمرو فارس به خاطر لشکرکشی‌های منبعده، یعنی در آینده ضبط نمودن دولت‌های پراقتدار بابلستان و مصر قدیم بود. چنانه که قبلا یاد کردیم، سکای‌های سرور تیگرخود، اوماورد و کناره‌های سوق با جسارت و پرخاشجویی و مهارت بلند جنگیشان دل جمله پادشاهان و قدرت طلبان را به لرزه می آوردند. چهره‌های ماندگار.